Nyatanya ya cehnya ke nang syariat Islam ya. Nyo kan? Igo hek ki pancaram syariat Islam. Jadi lu ramai dengan gure-gure dan ulama-ulama yang di luar Aceh tengah gepreh pakai bancara bangkit Islam di Aceh. Ngepreh wajah. Atejak wajah itu tabali. Dah melasah pe hantai urang. Pak masjid pi hantai urang, yang ramai urang peluah melasah dan periuk-periuk tu masjid. Tahu urang periuk tu masjid, urang nak ajak tu masjid. Sekai tem penuh-penuh tu masjid. Pakat hantai urang, iluar kira. Berarti urang iluar tu masjid, yang ajak tu masjidnya urang periuk tu masjid. Maka urangnya idanya ngentas tafinya jak dapur ubut tu masjid. Kau dia pok tu masjidnya untuk ji. Nampak kau urang berjauh tu masjid ubek lah. Yang kau ubut tu masjid kan? Ira nak apa punya ina nanjak Jumaat ni lakon cakap. Nak minta cara ni cakap berjauh tu masjid. Hai nak pegang-pegang ke? Sampai sampai kita lihat denda kadang-kadangnya. Kadang ya duduk kau dah lihat dia gitu mayang tan tanya kena dah lihat. Cuma kan doa cakap biasa sebab urina kan munyo bibi atas hendro ke lihat ya. Tanya kau pada na ponyo ke han dah ngeng tapi dok boju hai. Tadi ngau pilih kerja di level bertiga kan. Oh je dah perah tapi dah cakap. Hai ladum na urino dak sirum tadi leurina uragam ino le leuragam urina. Leurina dia kan. Ilo hira lo. Dah nak lalu perah lo ana pupu kakak uragam ino ai dah temikir bang menang gede. Tapi uragam ke. Pak uragam ke yang ke bana urinanya. Cuba dah perah lo. Hai kakak dua ke lalu le. Lalu kata yo ya. Oh ya, POC ke? Kedua buat dah ya ke? Prepare orang nak meninggal. Malah pada salah pakal le benar. Hai berah. Yang diingat kemati sabana sama dia berah. Kerja urun tua-tua mandung. Boka mana ada urun tua agam mati ti. Mau urun tua ina segai yang sadar kemati, mau urun tua agam fikir mati. Jangan doa lepas lepu sebab mana. Cuma lo tu mana nak beda baju sebab. Nak beda sebab baju uragam dah sibuk ya. Yang sibuk uragam sibuk urineng. Yang sibuk urineng pokok yang sibuk uragam nak sibuk urineng. Tapi yang sibuk uragam nak sibuk urineng. Berarti sibuk uragam. Juda tak jauh belang, urineng pi jauh belang, uragam pi jauh belang. Ya? Otak muka pi urineng binalik. Wah tewa rumah kamagun urinang uragam kan ali. Tapi ke kah nak sibuk mereka gak bubuk ke rau. Rupajikan lebih sibuk kanya yang kedai kopi gula. Sama yang kedai kopi kanya. Yang payah ke rata yang wirid kan. Wirid tetap. Ya mu kedai beli yang benar kan. Kedai kopi je. TV bikan sama urinang sama saya TV gitu mau. Ira tak boleh TV ke? Anak tu main nonton TV-nya untuk PJ Fakriah. Asyik giliran mak tu main dia apa? Habis giliran je kopi, habis giliran nonton TV. Anak tu main apa? Yuri lah mungkin anak sibuk mana. Tapi kalau orangnya kota-kota kamu li trend, awak ina je kopi. Kedua kedai kopi lah, punya kapal lah ke ina ke yang. Yo kelalo ada yo ghaflah.